Khubor Pibaro Shagatuk Khubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Bakong San Menta Kasngi Kilong. Ha Shillong Yakendu Ban Penbet Port Langpi. Harangkat Kinong Tre Sorkar Yak Kejat UTC ke East and West Khasi Hills na Lumso Klur Shamau Sawa. Penkut no ke Avenues ya kejeng ajeng hikai ke basan sengi syaki kena skul Hanongstone. Bat dawa be kami arngut Kinong Tre ke Top Sem. Bat mentangin pa syaki Khubor bakham benya. Upadya Sorkar bat Chairman Regional Committee West Khasi Hills uba Paul Lingdo haka arpusan terik Nailar ulai thu beki artli ki Regional Committee jangka Meghalaya bat Assam ban penbet port ha West Khasi Hills nak benta ka than langpi kini kendu ha Shillong. Kini kejing kendu kini ki ar committee kan long ha kesngi ningkong ka arpu pra terik Nailar. Nakaliang jangka Assam en lam kmat do Menteri Ketanat Forest ban yatai halor port ki Sam jangka than langpi. Amla ban tip bat ban pepang haduk katnu kata kajing penbet port na Shillong kan long do long snam ha kajing suk habaro arliang port kata Meghalaya bat Assam kamtam na kabenta ki Shnong bat kibriu ha kathan langpi. Just to update you, the Assam government team led by its chairman in charge of the Kamrup district sector, Mr. Chandramohan Patwari, is visiting Shillong on Monday, 28th, along with his team of officials from the government of Assam, and we will be hosting them. Our discussions are taking place at 1 p.m. of Monday at Hotel Pinewood, and we expect this meeting to be fruitful and to also steer us closer to the resolution of the problems within that sector. As per the discussions that we have had last in Guwahati, this would be the second meeting which will pave the way for the final meeting, which will be an on-site inspection in a few villages within the Lampi sector of West Khasi Hills, and after which we will then, as per terms of reference and instructions issued by both state governments, we should be in a position to submit our final report to the chief ministers of the two states within year end. So our target date is November. So let's keep it for year end for the submission of the report to the respective chief ministers. So this is a very important development, and on our part, we have prepared a very substantive report on the various claims that Meghalaya has made to villages in the Lampi sector all these years. We have now documented them properly, and we expect that in a spirit of reconciliation and accommodation, the meeting will take us closer to the final resolution of the boundary problems that we have had in the Lampi sector for the past several decades. Haga step jangka arpusan terik Nailar arjar arpulai kinong Tre Sorkar harangkat Deputy Commissioner ke East and West Khasi Hills District kelemi patba ban penlong ya kejengyak kejat ke baar kilometer ya ke belasdang naduk na Circuit House ke badon halum sok klor bat lepen kut hakamat ke office terekam UDC ke badon hamau sawa mairang. Ya kini kejengyak kejat lepelong kum shibenta banias nok tilang bat ke Fit India Movement ya ke bala betha lingba kejing penbet lang ke Tanak Directorate of Youth and Sport Affairs ke belong ru ha kejuk kapor kejing rakhe ke tayo sports ke belasdang naduk ke arpoi terik Nailar arjar arpulai bat ke ban penkut ha ke arp kendai terik Nailar arjar arpulai harungkat kejing elek kai beper ki ban salong ha ke arpu pra terik hamadan KSA Mission Mairang.
don walk away long balai bini ro sports minister amili badon borom jini bas clear warjiri ibadai na khani ka district ni be bapak ri ka sport la ikram bat iru la kit kias ba yang ba sending supplement ngin saya na DSO la jam district sports officer bat ya office kit supplement ni bat kumai keren chief minister badon borom jini me khani no club one row ulu amba kinsa shana kami ke stadium ru amni khaba bolong ka standard stadium ben khaba fully equipped ta plus kandang nomor ka 6 months office ni tai dia next kemba ka bajik kia jong kan state government menta kini perkhidmatan kini orang nomor mendai kan sponsor ibu ni partner ni wedong partner no state ni nak kalian juga ni ada touch team nak kalian ka DC office but ke proses kadang ni cemat. Kini program sesangi 8 baik dekat Directorate of Sports and Youth Affairs bagi bertai ini bagi kunci mana ke district ini depan organisasi ini program. De kini kalau atas part of Fit India Movement bagi observe ya National Sports Day kemenang Directorate di district ila entas tio syaka kundai bengin jet kanu nusni bengin pelong te kawai ni program kolomba kadai walk to office lani cycle to office matas ni jet ya kam tas ni ni apa merang te kabidai pat ya national sports dia pat ni penbet akan long haka apa flatare kata singkom ante apa madan khasopra ki program ki sedang nadu mustap nak marathon cycling nak tahu kan sebut sekarang cricket, basketball, football, mat ke archery. Te kandang lu kejeng sam kusnam, ikino ile kai, badai negeri district ibla kampaus kemat, in ice certificate selesai. Nak bat ke kawairu kalau nama kedai district temai, ki disiplin tu minta bagi dang register apa sports association, kita ulang tahun tang jongka, tang lagi disiplin. Matai dalam bakla kan dia tanggung ka cricket, khuko, bak football. Te kiwi disiplin padan tementa hakani sini aku satre na thai kinsa dap register sakumba pranis pakali ki disiplin. Kamut kun ki carom board angka ki table tennis kini tai. Te kun ke district mai ngasong ba bagi organisasi ketika National Sports Day ketika kabuk siar kenang ba create ya awareness hukum ke district kat no ila prepare haki association prepare biadai bagi disiplin prepare de mas ngomo nak yang kasokar ro ba ka organize community ni ba ngi scam ba nang ni skwan inala ban kampanrai ya ki kam sports kan district nang ba kini ya activities prepare felish Ban pencluri ki kena skul ha kerukom kren, kerukom perkhat perdan, bat ban pencluri ki bikin mi syakmat ban keli jingkeli ki nong hikai. Ke Avenue Shillong ke lepelong ye ke jing ai jing hikai ke basan sengi, ye ke bela tip kum ke Apex Human Skills for the Future ke belas dang naduk ke sengi ningkong jong katayo, bat lepen kut no ne ke sengi. Ha ke skul Reverend JJM Nichols Roy Memorial Secondary School Nondain Nongston, West Khasi Hills District. Hakini ke program lawan bansa Khillang Additional Deputy Commissioner ke West Khasi Hills uba CP Maukon uba longkum ukongsan harungkat ke jingedon lang headmaster ke school uba BCA academic coordinator ke Avenues uba MD Lingdo kinong hikai na ke Avenues bat ki kena school. Haba ai jingkren kum ukongsan uba CP Maukon ula ai kuble kerpang ye ke Avenues Shillong halor ke sinjam bekila shim banwan ai jing hikai ki kena school hakini ke district bat ula kenturu ikinong tray ke Avenues bekim day ban kut not tang hangni Henry bekin let shikiway pat ki school kebadan hakeleng ke district ha ke Jylla. Shushu ulo ongru ye ki kena school bahaba ki let phai na kini ke program kinlong ki basarong bat bekin perkhat bhai ke laway ban penjanai lade. Nalor kani ula ai khubleiru iki laingut ki kena school bawat la ki duna bat kilong ki baleran Henry lingba ka jing hikai ka bakilayo kila penpawi ka jing shlur ban ai ka jing kren ha kani ka program. Uba maukon ula kenturu iki kena bekin sedang ban puli ki kot ki beper ki bekin thup iki English grammar bekin nang la ban kren paring khambha shushu. APEX stands for? You know first of all the meaning of APEX. Ang patay kasi mo APEX kumut
trong ulo maka kemut trong ulo okay kemut plang poi chalu kathmit do trong ulo ba phimdan kam shuban kirgi maka kata level of perfection. But at the same time, APEX also stands for Avenues Personal Excellence Academy. Okay, personal kamut kajong pishimet, excellence kamut kajing tibit. Tegani ka APEX, it's a framework. Makata framework kagong terekam ka meet ka avenues. Pagani ka APEX ka tho kamtam ya likely ke kiba ni iba ikna jungi kiduna. Mensual na le aspire program ya phone bag program but ke bagi la bagi kena jungi kisatin ba okay balik kisatin beningkong bagi na ka jukshlut baar bakim ju kili jingkili bakabalai pat ba kim ju nod banyeng bankret bat kalawe ke jogi sakut sahaju khamda mele bakim perkhat jingai ha ya kalawe ke jogi Henry Lingba kan ek APEX program nilai pun bahagi research. Bagi laba likely kita kejungan kam. Bagi laban ai yang kena sama jengi berkreat ai ki nam takaloi kejoki. Peningkong kedai communication. Peningkong keren. Makurkom keren kejongi kedai kabagi pensyai ki beliau. Kami dah bagi kedai kita Henry ke bagi pensengawi ki beliau. Pidei driver taxi, ni pidei nong dukan, ni pidei nong ikai, ni pidei business, no, the businessman berhep ha. Kaya kau tuan kam kalau ban kret. Bagi kita itu nong jat kam kena melak ban lait, nak kata ban keren pat. Okay. Kabaa kadai kata scientific thinking, ban perkat dunia perkat sadi. Saya nak kemen ban orang yang hangeru ba ikna ni isi beladet, kita snai katu kadai models. Iba yang kau katakan balloon powered car. Kumno kisnai kali, beta kali ya tangan baka balloon. Kaya iba yang idea ini seperti ini sepanjang katakan force, seperti sepanjang miles, seperti sepanjang acceleration. Bagi saya tips kuno bencana, berkikian kiwan kita kiwan tak kita model per. But I'll be very honored if our media team, if they have a recording of the video, maybe they could show sir later about the podcast. Okay, just have a brief idea. And what is the scientific thinking? Scientific thinking means to never accept anything as the truth. Baru priang yang kedua kumba kalong. Hab dapat dak keli benya, dak keli jikeli bah. Okay? Kumo pi dak keli tu jikeli hab di kelas. Yang kau itu kena hikai ko. Bahaba ni om ikna pan. Wan dak kita jikeli keli kedua jikeli ini. Kila kali beli kata kesembilan ka orang blue mo beli ni hap hongjan beli ni bam jingba beli ni orang kam tia beli ni orang kam ya ka jing i ti pun bagi ni jing kli je bagi kena kli bangai scam ba nila bo kelas ke joki di bagi ni nak ban cuba itu jing maki kenyat sini bagi don bangai scam sipo ni sa mo ada principle kini kai baik dan itu dijingkeli, baik ramai kena. Mari kena kita long very curious. Ikut penting. Tekten mengibat, desi kajing bangkok batai, ni kajing jenjar batai, ni soal ki umdan kam kene. Nilong ko bangi telun no kata kajing net jong kajing bagi perkat kejoki. Ni Nailar leki bat keli jingkeli. Wala ka bade bagi subjek ni ka bangde. Asai kani kanyara syeki, pa kinung punyang yang kono pakate, ni bagi keli punya in the test ability. Kata dia kata scientific knowledge. Bagaimana kata dia kata well-being. Bagaimana sipang kajingkot jingkia jong ubreu om tang kamet Henry haka jenguk jeperkat kamet sing kujo. Kaba baru ya ka mental health, emotional well-being, but physical health as well. Di ya kene program kene ka school ngila astang nalu ka aku wait dari kuma aku itu jong mentau penai dari si mande dengan tungku mentasi apusan. Dia kena isnasi ni la le katu kena ki kita feedback kena kena sa shwa pengin stang ke program hadir mina stang ke program pengin pe kanu kata ke jingki ke jongki bakret pe begini baru ke jingshen ke jongi kita submit sa office jong deputy commissioner
Baik ini ke program tu your support na Deputy Commissioner lo kaneka district. Bagi community lingba ke jingshem ya gitu ki jingshem jing kayo na class. Ko office of Deputy Commissioner kan non support show ya kaneka program at pelong pat haki district. Kinong tere janggo company Top Sem Cement kibadai tangki khasi penar menta kasngi ka arpusan terik Nailar rengkat ka KSU Narpo Circle kilalit dawa ni kibor bapenya ya kini ka company banweng kam shisendon ya arngut kinong tere jang kini ka company kibadai kibar Jylla kibalahala penshit ya kipulit kat ba kidang le ya la ka jang ka kamram da ka ba kenshot da ka ketin hindi da ka boong bom napang ya kipat ba. Kini kikinhun kila aipor arpusaw kentay ka company banweng kami kini kibriw bat ka KSU kan selay ujuaru da ka FIR syaki pulit ban kem kini kibriw kiba penshit ban mi ka jingkulmar bat ka huri-hura hakani kesngi. Ni kasi syai ni dia juga kering ni pok company ni tingyalum nomor ba kadon ketu ka video ka bala viral sepang tu nong tre pok ni company ni boong maru sabku na pinta kata tingi hidup ki nong tre pok company tu isu persai kata ni ai ka sing to president rengkat ka jing sign lang jong bar khoi ni ki nong tre ni ai ka sing to president baun shim action baun suspend ni kini nong tre arngun ta pate baun ba kini ki nong tre arngun kidai ban apologize sak media Pat beru iki ni Anong piran goro kinong preme? Idon arspa ang lais pa duna. Berfak guarantee lang. Oo, taro ni. Tengam no ka? Dealing do. Ito. Kabarangkong ni ngalay nga nakalayan jong kasang ni pagpaw di snokman banyo bagi na ki parok pasam jong ki batre po kana company MCL ka Meghalaya Cement Limited kebarang na tang sky ngayi ba ka jingi tuli jong ki kalong Khubor ba kumne kay mo ngi dai banya tuli kinong tre para kasiyang na po jong na kapsan company de nakay graw ba kana jong kasang iwan ban kesan lang iki ba kalong ka badehok mangina kasang kesan iki namar bang yo benin mo kana ka kajing persiang paiba jong kana ka public hearing mo na po company dewi iba don ki armut lain ki dekhar mo ki Jylla ki batre kene ka company ki pertar ki kitin ki ba kensai mo ka ji samri ken ban keren gumto ha kum ki nong tre company ki bala he keren kim de ban ki kum kitin ha hang ne ha po ki don kin ban keren kum kitin maro usko ha maro usko khatam karo usko kai ki kum kata to kamre ka kitin kensai habro ka bi kecai benreu te kum kene la ja kene company monoban makli tena kalian tungi kini tangiwan ban ajing kerban ni kini yang tre jong ka kini kasih jong buat yang po company ba maki mentang ni sutho ba kile bu ka kot mo kile ban simit ka kot ban wengkam sisundon ya kitu ki kinong pensit ketu si kinong tre jong company ban na kalian jong ngiru ngiong ba hapo arp saw genta loda kana company kam wengkam kitu ki ba kensai menin temut na kalian jong ngin sen kesengin ngiman se ban sim ya kam lisang kata kini Kaya jing dawa jo paper na ki board district nomor ketore kenting ba kunchak mo piong nai. Ki dawa ne ban kem ni ban ne fidan jing mod ai ban file FIR. Hoi to. Ne kalian jingi ini imo mana kalian ki board pelit ro SP ulah dak ban file ketu FR persa itu ki nong kunchak menin. Dan ne kalian jingi keseng ro ngila pengkre ka FR bangin file spo police station ban lakum ban ka police ka ban sim action gitu ki ba kan pensit menin kasi. Deki hajar ngut kipat ba nong shong shnong kathan langpi haka arpusan terik Nailar kilay tuit ban penrung dukhat yalade syaka Voice of the People Party VPP haka jingelang kabalalong hayaw langpi haka te jingelang ladon President Rangba ka VPP ba Arden M Basayamot ba Adelbert Nongrum kinongkit kam ka party kibalahir sya langpi na kabenta ban ay ka jingpen sya yi kinongrim bat kimat terikam jong ka party Uba Arden hagani kejingelang kabalalong halangpi ula kren shibun kimat kibayade bat kapati VPP lembat ki kam jangka. Ula batay ru kumno banjit ikinong mikmat patba kibankit ya kakia kasyon jangka than hibarok kaway. Kai yang ini kiri rampa bagi long di nongalam kibayiran ringkat batni haga Voice of the People Party. Isno bango yu play nam tau General Secretary jangka party ni jingi. U Dr. Ricky E.J. Simkan
Islo Brango you play Namta, Uno Aikdien, Jonga Party, U Dr. Baskem Merbo. Islo Brango you play Namta Vice President Jigi Dr. Kalachen. On Islo Brango you play Namta Noyalam, Kibak Matnaru Dr. London Sutton, Lambert Kiway Pat. Kibam Chukwa when you done Bunta politics. Namar Ki Jing Jakra, Jonga politics. Nray. Kamen jongki kam sha bagin plan jimur tang halaki jongki kam kibaki kitray ka tulap kabaki kababyang kabaki layo nray ban mi shakmat banidan benta but the voice of the people party game ko game sarong nray ni aingo yo play bol tingkai yakini ki pro chamin ki kraw prakhat bagi break badan ya jimur kababek Bakar kong perkat ke smooth, nama taman syakri yang kejat meneri. Kemudian yang gunung kecing perkat ban mentoy yang dismet. Meneri ban ai, yang kata kecing start kejongki naga mentakan lawai, kejong kejat meneri. Ungai ngoru play, ubah sandur, bagan mi kene ke voice of the people party. Kecing rem kejong ada election ajar katpra, ngadang perkat kumubriu. Bagaimana kita berkut jangan ciak lenti kerana, beringam tip kadang kita jimpen kerek Shillong, kajau beli nombor nong tahu, ban pelong bangan perkat kemai, hagi ciak lenti, ban long bangan hit dengan huak, dengan pusat dengan perkat, bak kadang kata kapor, kabang ayo ban hit ialah kajong kajingim, kajingim ini pergi kam di bawah tray, kajingim ini berupaya bak, bak kajingim ini rupa beli nombor nong tahu. Boleh lo tahu temai, ya kan jingem kerja hari ini santri Islam. Bagian perkat, ban penskem yang kita nomlem kita begini cia. Banon ra, ya kan sensyar, kakadar, kabakut. Rangba, bangan punya sono LD, bagi voice of the people party. Banyak tuan bentaro, bagi mereka seng partai, kamu temai, kamu yang hangan nomlem, jong ke sensyar, kakadar, kabakut. Kamu yang hangan tangan nomlem ban syariah. How play haga jinga lenti, but ka yang haga nongrim, jonga jinglong kaway, jonga jai penriu, ka jinga teli, jonga jai penriu, nang bagi kita long dian mandin jingi, ken yo, ya kata ka jing shngan, pada ka jing kermen. Tengah ni kapor, nomor berpiawan, syari syakmat, ngada kerapat, kampen kloy, kitu kiba syatay, lada kidon jimut banuan, syari syakmat. Tekum katak, jonga jing menjur. Nganon ban kerapat di Komni, ban peni bapila menjur, pini ralang ikti kijong pi raba, ikti kijong pi bang ini bagi pat nong shong snong, syang ni kadong ngatan, kila rai bannya pini sono yang mentang isenjor, ngong ya pi, kalong kapati kena, bakalawi itu, ngena parti liulep lupa, nak berta joki, upai ba ngela cuban berbor, hani kecaka. Ngako an bu macam clear pi, ngako an perkin mau le dia. Ni ngimla da kom wai pat ni hapan hala. Ni hapan persya kom ki opposition hapo ka yendor bar thawan jong ka assembly bar hi community. Bakal ke MDC, bar ke MP, pen ai ya ke ikhtiar, ya ke por. Namar kani ka BBP ka bami ka seng thamai. Ka don ru ringkat bar kata kom perkhat thamai. Bakunu bar prat nanti thamai, ya ka lawi jong kilong dien. Namar bagila feel kiway ka VBP ka bani. Kadon kajing kermen namar mangikon kinongelam hapo kajelam jiba arden ngimnum ya pen ya kasuki ban ka laway jong kilong dien ki pateng ki banangka. Namar OVP lara kata development karoy kapar lara kamay kani ka pateng mata ka pateng manwan kan saay. Nari OVP tak ni kaway. Kadang itu no pati ka hok, kabang ini ban rigenti, banai kenti pati kilong din ki pateng, dak e pat ngin mi nanti ngin perkermen ya kalawai jong kilong din ki pateng. Kawai katata sumo kabadon yu number ML not riu, saw iway kendai riu, kabadang wan namang sang ban lech rongjeng, kala field break bat kala tenra yu ulom ban light na kajing hap syariat. Kani kala ja hajan kashnong dambo bima, na kani kajingja arngut kibriu kala yap hasyen.
Uba wan solang rinyau arpu prasnem kerta na Nongjeri, West Khasi Hills, bat usi cindro armarak nyopoi snem kerta na Umden Ribhoi District. Kisau ngut ki balaminsau ki kentup yu Victor Dingan sapusan snem kerta unongnya ketika kali, Helsen sangma nyopau snem kerta, uprang ben merthong lai pulai snem kerta, bat unumis tuun rinmau. Lekit marmari kini ki belayap bat ki baminsau she Civil Hospital William Nagar ban ai ke Jingsumar bat ban le ke postmortem ye ki balaklat no. Kesing Samla Catholic Assisi Bernihat Parish minta kesengi ke Arpusan Terik Nailar kalau yok ban sedang ye ke sports meet ke baar sengi ha ke balawan baneshi minta de ki Arpu Prateli ki balang Shillong ki bahap apo ke Bernihat Parish. Ha kini kesengi lesaki ke Jingshim binta Shitrem jogi kun Samla jogi te ki Arpu Prateli ki balang kentup ki Samla kentai bat cendrang. Ha ketika sports meet kisamla kila yok ban pelong ye ke football bat maupun bat kiwe ki program. Ya ketika sports meet keseng Samla Catholic Assisi Bernihat Parish lawan ban peli perda do ba Liandra Nongshli ubelalongkum ukongsan bat ha kejinge don lang jong Father Parish Priest Anil Kolakanil bat ha kejinge don lang jong President Seng Samla Joyce A bat kid khot jong keseng Samla Catholic Assisi Bernihat Parish. Uba Liandra ha ka jingkren ha ka tegas ngi kum ukongsan uloong bakum ki khun samla ngi dei ban imsngi ban wanra e ka jingbha jong ke imlang salang bat ki khun samla jong ka parish wat tre tang na ka benta ka bisa henry kum ki khun samla ngi dei ban tre na ka benta ka bha ka miat la ka dei ha ka balang ne ha ka imlang salang. Kumbang itip nyong, knowledge will give you power, but a good character will give you respect. Kan mau ba kajinang kajin start kajong pi ka ai pi ka but ka bor kajin tip ka ba khamria kum batip kiwi henry kan mau ka Shillong ka ba jong pi kan om panle doi ka wanra ai pi ya kanam ka buram la ka dei karniang ka jong pi la ka dei ha ka ying ka jong pi la ka Shillong ka thau ne ka mlang ka salang ka nuksa baro ngitip ba kisim kiwat jakari lada slap baro kisim kiher lada slap henry kabasno pula kalong ba ukling u igils ukiar na uslap da kabau her sebren kabamut penom don la kajong kasap kapong don la kajong katalen kun sabla pidon la kajong kasap katalen ba pin pedon kam nangta perlok samla kilang ki kenthai be kisendang. Don't pray for an easy life. You must pray for the strength to endure a difficult one. What do I? Koki parlok sama. Ha kabadai bat kakam kabasok. Ni duai na kabata kakam kabae kabajenjar. Kan mawa kajin duai. Utrai kan rat warila sumarengi baro si kata. Filala berpoi hangne krui kum simen sipara ban simbanta ya kane ka football tournament balap dia tak sang samla haba phai sa ka sport nganam kan jerong that nadu menelai jang hate hapo madan in kan lengkot ka sport ngitip lukai kilok kipara ba klem ka sport ha ka pathai ke mata ngimla banim ka sport ka ajai ki players kapan paunam ki players nang ta kaya lamru ban like na ke jinpang system jindi pan buai khamta mata bun la karni ha ka jinti drugs hindi dikiat ki khana dangret layatan duma leskor thap duma hapo muja thap duma popla litan duma sepo pankhana dalawan dalarunga kelas sma duma thoi dalapoi garizol dalayo karizol hakaba ngipej ki maksud ka ansar kalong bang ifil sausan subject tengin po siano ladang ilong kum kane kalenti kadai kanuksa ka baba bayalam kini kiseng samla paris ba kinlait na kita ke baro tinggal saya dah macam ai ke boleh keti tehadin jong kata ichup gas badan buram ijong ni insa kanjat ya kabol sapo madan kum kadak ban pli Ba banwan sanis khmat kanang baginyo ban pej ki player jong thi namar kane kadai ki kai tang para katolik tingin kamru ya kajingle screening ma subha ke player de banlong ki baredi banwan sanis khmat
kinang spong Kane kandai kanang spung B kadai ke tim A. Ma kanang spung B ke tim A. Bat kanang spung B kandai siapa madan nangrim. Kepat referee ben sembahan pengro ya kapor. Namar kapor bangkai lebu apa 10 minit. Kapatrim ban shoot ya kabol. Tentang sepek ya ketrik jengu hakana rekom shoot. Kabol kalau poin segol bat kala light sabah. Adingka kibajab kinyo ban khur ya Hadin kajing sya tenra uwe ukna school ha ke surok ke banakmat ke Don Bosco Technical School lain kra ha ke arpu saw terik min step ha ke skuti ke bala penher bah ha ke ba ulamin saujur mardor ki bor jang ke PWD ki lawan bo sopet deubilat bante lakam ye ki kali ha ke ni ke surok kumban shipin ken mau ki traffic police ha ke ni ke nong ba ki la sange no e ke jingyat patrolling sharum sheneng ha ki surok bat ki dong jong ke sor Shillong ban kunai ki kali ki bayeng ha ki jaka bakhap nya ye ki taksi ki bapinwit ye kelik kawan ki wei pat ki kali da ka bapin her bat kentiu breu kat bakimon ye ki ar shaka ki bapin her kelan shadyang shamon keni ke jingduna ne ki bor police traffic ban pentrek kam perking ye ki an motor vehicle act kala penher dor ya ka akor ka burom jong keni kenong ba kum ka shnong ka bomdon nong senchar ka Shillong kenong ba jong ka Jylla kala kala long ka them jong kilanot haba page na viewpoint na clear ulum Shillong ha ka juk kapor kalit kawan jong ki kali bat ki briu ha Shillong kala pinserwa e shibun ka por trei por kta jong ki babun balang Office District Sports Officer West Khasi Hills District Nongston kala rakhi ke Sports Week ni katayo yele akai sngoba ha kesngi kha urang yele akai hockey jongkari India Dhyan Chand ha ke step arpa Southrik Nailar ha kini kesngi le kemen la pelong de kejinga kop mare marathon bat da ka cycling race ka bajingai 9.1 kilometer la ka benta ki shinrang bat kenthai ha West Khasi Hills District yakini kejinga kop lasdang hakapor riu baje min step na ka office deputy commissioner balapin kut halat yau mau yaban hakini ke step la don lang USP BD Marak ubalalong ukongsan bat ula kawe ya kalamas dang ringkat ka kong Ramisha Lingdo ka klur boxing na ka district ka balami khmat ya ka Jylla shaki babun kejinga kop boxing
Syuk kisah melakin thai bat cenderang ke balai shim bentah kini kejing yakop ke long haduk shis pak san pongot hakini ke arteli kejing yakop. Loj na tiket. Loj na tiket anu saya alami. Loj na lihat tiket. San khadar sanad kendai. Sanad lai. Ya sanad lai la dep. Sanad lai bila dep. Lai. Nyuk kendai san. Nyuk pra kendai. Kendai. Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tak haduk bengine syambiang ke balai shibon.